mbifurije kugira wa gatatu mwiza cyane. Amakuru yacu katere mu gihugu cy'Ubwongereza cy'amakuru Daily Mirror kikaba kitubwira ati covid yakubise kawo kabisa ikipe ya West Ham. Ni David Moyes rero n'abakinnyi babiri b'ikipe ya West Ham harimo Issa Diop ndetse na Josh Cullen. Abangaba rero bakaba banduye covid 19 mbere yuko bagomba gukina match n'ikipe ya Hull City byane muri Carabao Cup, hanyuma babata hanze ya match ariko match itiba. Nubanga ibingibi byose byabaye minota 15 mbere ya match. Hanyuma bimaze kuba rero ikipe ya West Ham ariko yaje kubirangira byitwayemo neza cyane itsinda Hull City ibitego 5 byose kuri kimwe. Ano ko mu zindi game zabaye rero ikipe ya Manchester United ikaba yatsinze ikipe ya Luton ibitego 3-0. Mata, Rashford ndetse na Mason Greenwood akaba batsinze ibyo bitego, mu gihe ikipe ya Newport yaje gutsinda ikipe ya Watford ibitego 3-1. West Brom inganya na Brentford 2-2. West Brom biza kurangira ivuyemo kuri penalty 5-4. Daily Mirror ikaba yaje kugaruka ku cyo yise Armageddon, akaba ari intambara government igiye kurwana n'abaturage ndetse na Premier League bifatanyije, kuko ibingibi bigiye kubyara ikintu gikomeye cyane kurikira ahangaha. Joe Barton umutoza w'ikipe ya Fleetwood Town akaba yaratangazaga yuko kuba government yakigiza imbere cyane abafana bakazaza ku kibuga batinze bizateza igihombo gikomeye cyane n'amakipe amwe namwe akaba yanahagarika. Lampard nawe asaba Premier League yuko azafasha amakipe mu byiciro byo hasi kugira ngo abashe gusurviving. Ibi rero bari kubyivugisha, The Times bisobanura neza cyane yuko government y'Abongereza yamaze kumenyesha aya makipe na Sporose y'Abongereza ko bagomba guhura ku uri wa kabiri nimugoroba yuko bazagaruka mu kibuga mu kwezi kwa gatatu mwaka utaha. Ni ukuvuga ngo n'amezi 6 duhereye ubu ngubu. Baba we Kigali natwe ngo sport ngo champion izagaruka vuba na kwambiye ndabona ari hatari. The Eye Sport iravuga ko amezi 6 nta mufana nagahoma munwa n'urupfu ku makipe kabisa. The Daily Telegraph tubwira yuko umupira w'Abongereza ugiye gutakaza billion muri iki gihe cy'amezi 6. Winter break yo yonyine gusa ishobora kuzatakaza hafi miliyoni 200 kuri aya makipe. Ari nacyo rero ubona kivuga ati rwose ni intambara ikomeye cyane hagati ya government na sport y'Abongereza. Hanyuma bivuga ati aya makipe nazahura na krize cyane, harimo Spurs, Chelsea ndetse na Liverpool zimaze guspendinga miliyoni 400 muri iyi sama. Daily Star kandi akaba yanagarutse ku mwagenti wa Gareth Bale. Uyu nguyu rero akaba yatangaje ati rwose birababaje binateye isoni n'agahinda mu by'ukuri ibyo Real Madrid yakoreye Gareth Bale, ati yakagombye kumusaba imbabazi nyuma yuko muri sport uburyo yabafashije mu by'ukuri bakagombye kumusaba imbabazi hanyuma bakamusoma no ku birenge. Ariko kandi uyu mwagenti yanavuze ko Gareth Bale ashobora kuba azongererwa amasezerano iyi kontra yo gutizwe nirangira mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Twegeje mu gihugu cya Espagne cy'amakuru Mundo Deportivo kiravuga ati Desti aregereje cyane. Ikimakuru kitubwira yuko rero ikipe ya Barcelona yamaze kumvikana na Ajax Amsterdam kuri 20 z'amayero ndetse na miliyoni 5 ziziyongeraho. Hanyuma iki kimakuru kitubwira yuko Bayern Munich nayo yari iri mu gakino ko gushaka Sergio Dest umusore ukina makurande bw'iburyo, ariko birangiye Camp Nou batsinze urugamba kabisa bakabegukanye umusore rero w'umunyamerika agiye kuza mu ikipe ya FC Barcelona. Mundo Deportivo kandi kakomeza tubwira yuko Nelson Semedo tayari yamaze kurangiza n'ikipe ya Wolves ku miliyoni 30, hanyuma akazongeramo ama add-ons azagenda akagera ku miliyoni 10. Mundo Deportivo kandi katwereka rero Arturo Vidal tayari wamaze kugera mu ikipe ya Inter de Milan ameze neza cyane ndetse ku wa kabiri nimugoroba yakoze imyitozo. Sport y'Ikatalunya ikatubwira yuko Messi aracyafite inyota yo gukora byinshi cyane birenzeho. Ikimakuru kitubwira yuko rero muri iyi saison Messi afite rekoro enye ashaka gutereka hasi z'isi. Akaba kwanza arashaka kuba umukinnyi wakinye match myinshi cyane mu ikipe ya FC Barcelona. Xavi yari ufite match 767, Messi afite 731. Iyi saison iyo rekoro arayikuraho. Iyi saison kandi arashaka gukuraho ibitego byatsinzwe n'umukinnyi umwe muri karabu imwe. Pele yatsinze ibitego 643, Messi amaze gutsinda 634. Urumva ko kubikuraho ni iyi saison. Iyi saison kandi Messi arabatangiye saison ya 17 mu ikipe ya FC Barcelona. Nuvuga ngo arahita anganya na Xavi ndetse na Rezac nimba niko namwita, simbizi niko bamwitaga uyu n'uwa kera cyane. Ikimakuru kandi kitubwira yuko Messi natwara ibikombe 2 muri iyi saison arahita anganya rekoro na Ryan Giggs watwaye ibikombe byinshi muri karabu imwe ya Manchester City yatwaye mu bikombe 36, Messi amaze gutwara 34. Ikimakuru Sport kandi cyagarutse kuri iyi transfer ya Luis Suarez werekeje mu ikipe ya Atletico Madrid, kikaba kitubwira yuko rero Barcelona ntago yifuzaga kumurekura ku buntu.
ikinyamakuru kitubwira ko rero Bartomeu ndetse na Cerezo baganiriye mu by'ukuri ibintu byose biza kurangira neza cyane, ariko detaye ntoya cyane ikinyamakuru gifite nuko muri kontra Suarez yasinye nuko miliyoni 2 z'amayero zizatangwa mu ikipe ya Barcelona mu gihe Atletico Madrid yagera muri kimwe cya kane kirangiza cya Champions League. Ikindi ikinyamakuru cyabashije kumenya nuko umushahara we wa Suarez mu ikipe ya Atletico Madrid ari miliyoni 7,500 kuri buri sezo. Sport kandi ikabitubwira yuko Barcelona ariyo club yinjije neza cyane isezo ya 2019-2020 nkuko byashyizwe hanze na Deloitte. Iyi company rero ikabivuga yuko Barcelona yazamutseho 22% mu gihe Madrid yazamutseho 1%. Barcelona rero akariyo club ya mbere yinjije amafaranga menshi cyane miliyoni 840, hanyuma Madrid ya kabiri na miliyoni 750, Man United 711, Bayern Munich ya kane na 660, Paris Saint-Germain 655, iya gatandatu Man City na 610, iya karindwi Liverpool 604, iya munani Spurs na 521, iya cyenda ikipe ya Chelsea na 513, hanyuma Juve ikabaza ku mwanya wa 10 na miliyoni 459. Ikimakuru AS cyo cyatubwira ati Suarez yamaze kuba umutuku ndetse n'umweru. Akaba rero abavoka ba Luis Suarez, abayobozi b'ikipe ya Barcelona bakaba bicaye bablokora situation yose kabisa y'uyu musore Suarez mu ikipe ya Barcelona, hanyuma akamaze gusinya imyaka 2 n'ikipe ya Atletico Madrid. Ikimakuru Marca cyo kivuga ati byakunze Suarez rero akaba yamaze kuba umunya Atletico. Akaba rero nyuma y'ibiganiro by'igihe kirekire cyane guhera kuri wa kabiri rero bakaba baganira ibintu byinshi cyane, ariko bikaba byarangiye Barcelona yemeye kurekura Suarez rero akaba yamaze kugera mu ikipe ya Atletico Madrid, akazambara amayoyero y'umutuku ndetse n'umweru. Corriere dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani atubwira ati umutaliyani wa fake cyangwa se wa pirate. Akaba Suarez rero yarakoze ikizamini cyo kugira ngo ahabwe passport y'Abataliyani, ariko ngo yari yamaze gukopezwa ibisubizo byose yari abifite. Akaba rero bigiye kurangira mu by'ukuri passport yari yayitsinda, ariko bagiye kubanza kuyimwaka kugira ngo azayikorere neza cyane. Corriere dello Sport kandi ikabitubwira yuko Alvaro Morata rero tayari yamaze kuba umukinnyi w'ikipe ya Juventus, urabona ko bamaze kumwofiseriza rwose na video wangari kuyireba. Akaba rero ibintu byose biri sawa cyane, uyu mugabo akaba yakiriwe neza cyane mu ikipe ya Juventus, nanone aranahazi miliyoni 10 akariza ikipe ya Juve igomba kwishyura ikipe ya Atletico Madrid imutiramo, hanyuma option yo kuzamugura rero iri kuri miliyoni 45, ubwo byose hamwe ikazamutanga miliyoni 55. Tukaba twanabivuze no ku binyamakuru by'ejo. Ikimakuru kandi Corriere dello Sport kikaba kitubwira yuko Vidal yamaze kujya neza cyane mu ikipe y'abavandimwe Inter do Milan kuri wa kabiri nimugoroba, rero akaba yakoze n'imyitozo yarameze neza cyane. Hanyuma ikimakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa kidufitiye amakuru ahangaha menshi cyane yuko bikaba bigiye kurangira Di Maria rero bimihamye yuko yaciriye Alvaro, nibaramuka bimufashe arafata match 6 z'ibihano mu by'ukuri adakandagira mu kibuga mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikinyamakuru L'Equipe kandi kikatubwira yuko Frank de Boer akaba ari ugiye kuba umutoza w'ikipe y'igihugu y'Abahorande, akaba afite objectif yo kuzakina Euro ya 2021 ndetse na Mondial ya 2022 mu gihugu cya Qatar. Les amis, ibi byiza cyane rero, Imana ibarinde kandi umunsi mwiza cyane.